Tangi chung fatar bui ni script ni bagai dimang khai tong ka. Bengali script o tamo problem tong. Devanagari tong tu tui tangi chung Roman script ni bagai kok sai tong. Sai malaya na o video. So hey guys, I'm Koushik and welcome back to my another video. What is Roman script? Roman script tamo. Roman script, Latin script, also known as English alphabet. Agini dino English ni kuno alphabet kiri. Borok ni je script kiri. Alphabet to mane borok ni alphabet to ulo sanam ka. Borok English ni bo kuno script kiri. Borok Roman script ba Latin script no borok adaptation khai ka. Khai mani pore tabuk afron simi tabuk jora cheng je day by day cheng use khai tong mani A B C D Z jora obono Roman script no Roman script no mane English ni borok adaptation khai ka do 7th century o je Roman script sanam puro ba borok ni development ong puro age borok ni je alphabet tong mani only 21 tong mani English ni adaptation khai mani pore alphabet angkha pasta alphabet type bo add khai ka oboni pore afron simi tabuk jora 26 ta alphabet tabuk chung pori tongo ba tabuk 26 ta alphabet no tam finalize angkha pasta alphabet tam add khai ka angke Z Y Z Z U W obo pasta alphabet add khai mani pore finalization angkha 26 ta alphabet Latin script Roman script aba English alphabet obo joto no same no ang কয়েক দিন সিগাং কাইসা ইন্টারভিউ নুখা যে খরকস সা বরংগনা সাইতং যে অব ইংলিশ সে অব রোমান স্ক্রিপ্ট ইয়া হিনে সাইতং মানে আং মুনিনা মুসুং অ ভিডিও ননুগৈ সারনো সানা মুসুং যে রোমান স্ক্রিপ্ট ল্যাটিন স্ক্রিপ্ট বা ইংলিশ অ্যালফাবেট অব যতনো সেম তাম নিংখে ইংলিশ অ্যালফাবেট রোমান স্ক্রিপ্ট নি অ্যাডাপ্টেশন শিখায় বড় जों जे ककबरक नि बागै जे रोमान स्क्रिप्ट नि बागै डिमान्ड खाय दङ जों बो एडाप्टेशन नि खायनानि बागै से जों बो एडाप्टेशन नि बागै खायगा इंग्लिश नि बरक बो रोमान स्क्रिप्ट नो एडाप्टेशन खायमानि परे से अबो फाइनलाइजेशन ओंखा इंग्लिश माने अबो पपुलर ओंगि थांखाता इंग्लिश नि मुंगो इंग्लिश नि अल्फाबेट हिने बट अबो नि बेसिकली ओरिजिन ओंखा लैटिन बा रोमान स्क्रिप्ट why we need roman script जों तांगै रोमान स्क्रिप्ट नांगै तंखा एंखे Basically, simple kok no angsanai world most widely used writing system in human history. Chini prithibhi o human history o ekdom widely used khai mani ba popular je script to mane obong khe je chini English alphabet ba Roman script oboni bagai chung basically joto jagao no obo nango global standard technological dominance simplicity adaptability scientifically and medical language no chung widely used khaimani bagai or roman script belai no chini important chung je asuk roman script ni demand khai tongo roman script ni kok sai tongo oboni kunu constitutional right da tong yes tongo according to the Indian Constitutional Act 29(1) kaham keno sujak tongo je chung chini any community language and communication ni bagai nijini script kring khe individually any script no chung adaptation khlai mano oro kobama borok sungei mano chini kokborok ni bo script tongo khe chung tangai father ni script ni bagai asuk demand khai tongkha yes chini bo kokborok ni chini amani script tongo obo ngkha Koloma 1st century o sanamjak tongmani chini Koloma Tripuri kingdom ni bagai obo widely asuk cherjagya ni bagai kamai thanga laibu mawo sajak tongo je chini main Koloma script ba kokborok script thalik bulayo sijak tongmani haifano ajorao chini sithaino asuk important riani bagai chung obono muthangai narakmalia tabuk chini Koloma proceed khai ka angkhebo main problem tamo phainai saidaman agini simi chini Koloma day by day use khai tongkha angkhe agini simi obo problem phaigala kamo tabuk suddenly Koloma script kokbor ni main script hini sanamai jang use khai ka angkhe education system chini communication je joto jagao jang suddenly change khaina nai obo impossible education level o tabuk obo direct jang daimaya
जों चिनी Koloma script जों tabuk develop खाइफानो जों अब दाइमेया main problem अब न जे suddenly script कताल script तुई फाइके suddenly education level lo अब माने implement खाइमेया tabuk chini government ni kwangma interview ba kwangma rally ang nukha je government direct no saitongo chini chief minister norok Bengali sajagi angke Bengali ta sedi Devanagari sudi ha angke Devanagari sajagi angke Kokborok ni script norok sanamoi tubi phaidi ha angke borok kuring ke chang borok rohornai hini direct chief minister sau je norok borok kuring ke borok ang rohornai no Kokborok ni script sanamoi ready chang obono approve khana hini hai phano Roman script no ফাতার নি স্ক্রিপ্ট হিনেই বড় অ্যাকসেপ্ট শিখায়া ডাইরেক্ট সাইড যে অ্যাকসেপ্ট খায়নি আপনারা সেই রোমান স্ক্রিপ্টের কেন দাবি করছেন বিদেশের স্ক্রিপ্ট কেন আনছেন কেন্দ্রীয় যে নেতৃত্ব তারা বলছেন যা খুশি করতে পারো কিন্তু কোনো অবস্থায় সেটাকে আমরা অ্যাকসেপ্ট করব না বন্ধু অব আনি মতে পলিটিক্যালি অব মানে টপিক ন পলিটিক্যালি তালাংমা চায়া হিনেই আং ওয়ানসু তাম নিংকে অব মেইনলি example ang sai dong chini nogo jeng a de songo janai wa han de janai to han de janai obo chini khushi ya ba chini nogo ta mo songo janai obo bui se ungko khai dong mane bui se sai dong je ni nogo nang tam janai bor ne mane tam janai bor order ri dong jong no omti hai ke filung wang tam ni ke ching tam script choose khanai bangla bai de sinai na Devanagari bai sinai na English Latin Roman script bai de sinai obo chini se individually write tong hai deba obo father ni ki abo phai hi nang obo shimia hi nei samani example mane borok nono nang tini abo chamia nang wahan bo chamia nang dial by ma chanai omti hai ke mane order ri ma hai ke ang feel khayo last of all ani conclusion ning ke ang sanamu chungu je Roman script chini bagai chini hani bagai ba chini future ni bagai belai no important tabuk jeng jo je jaga phano thanai ba nang tabuk nai di nang ani video YouTube no nai tongo YouTube bo ani je video ni title bo nang tolao nai di English by no sujak tongo Kokborok ni word by ang sina hai phano je English alphabet ang use khai tongo norok je o video comment khai nai omo bo norok English alphabet by no khai nai obo no Roman script English ni alphabet Roman script বা Latin script অব কোনো জুদা করি অব যতনো সেম সে কেবল সাখাঙ্গে ইংলিশ বাই Roman script নি আলাদা তঙ্গহিনে অব সাংখাঙ্গে বংনি বসকাঙ্গ অব ভিডিও থাপাই রেডি বা অবনি লিংক শেয়ার খাই রেডি জাস্ট ফানো জকস অ্যাপার্ট বাট সাদি যে ইংলিশ নি অ্যালফাবেট অব Roman script নি অ্যাডাপ্টেশন খাইছে ইংলিশ অ্যালফাবেট সানামো সো ইংলিশ নি অ্যালফাবেট Latin script বা Roman script just pano mane obo jotono same and chini day by day life for communication ni bagai education ni bagai ba chini adaptation simplicity and medical language but just joto jaga no mane mainly widely je use khaimani language sanke Roman script by English alphabet obo politically o topic no talang mani obo chaya hine ang want to support khayo Kokborok Roman script for Kokborok or demand ang support khayo but obo implement the ngai na ngya obo to saimia but kaisa last to kaisa kok sana musungo chini Tiprasa ni kebo sarkar phaiga angke ba chief মানে সরকারনি মেইন জায়গাও আসু খাঙ্কে অব ইমপ্লিমেন্ট উংনানি বেলাই ন চান্স তো 99.9% হাই আঙ্কে বা 100% ন চান্স তো নরক Roman script সাপোর্ট খাই খায়া অমব কমেন্ট সেকশন সাদি বা নরক যে কমেন্ট খাই নাই অমব Roman script বাই ন বা ইংলিশ অ্যালফাবেট বাই ন অব ওয়ান্স হুই নাই দি বেলাই ন হামবাই ভিডিও নাইমে বাগৈ মালাই ন নেক্সট ভিডিও ये मुथंगई अच्छा ठीक है ओके बोलो जोंहा से इम्पोर्टेन्ट रियानि बागै जों अबनो मोथांगै ना जों अबनो मोथां क्यों हंस रहा है पता नहीं क्यों हंस यार ये वाला बता दो मैं मोथांगै ये बोल नहीं पा रहा हूँ मैं
behind the scene डाल दो. लिखा हुआ है बट बोल नहीं पा रहा हूँ. इतना कष्ट करना पड़ रहा है.